Coming to Ekuonaba, ose abrantie bi ewu aye video. Na abrantie no no asem ne se osofopani Apostle Dr. Isaac Owusu Bempah ene pese okuno nti owu a efie bi a obi enim no bepemene yenim sa afia no abusuafo babonten omonso nim afia no obi enim afia kro abrantie no bonidi Ekuonaba nko na nim sa afia no obi anti o Ekuonaba ene ne nkrofo gange se be sa adwuma yi enkoto nanim afia kro ayeye sa video yi ema no obi anim bim ba ye mo binom to ye bo asese no ye mfiti penko jechi so ye be ko both side ni akwakohwe se edien ena ba why ne problem no na edien na ba ye so ye rewre mu no ye nsa kwaka abusua na abusua betwetwe nkomo e platform yi so e ma abusua kire wona dwen kire the next day abusua follow up say the next 2 days eko osofopeni asondem in fact eko pachawo say omo ye sorry for their happen bia say abrantie Jimmy Phobit say Ekuonaba ti abontin apeke this unnecessary story na opeso digo osofopeni animasi so abusua no ko pachawo ye nyina hu ye na sa enimguase chenchenchei ebe so asa Jimmy Phobit e friend Ekuonaba yi e no try sa fei obe try e involve nuoma no akeka nuoma bom ntem se bre bi atwam me beka no kra kire mo se eyame e na kaso kankane ene nkrofo bi aminim sa asofo bi kra include na the agenda was to cause a lot of pains, problems and on osofopeni Dr. Isaac Owusu Bempah. Enti me be ye videos e kansem pi about osofopeni sansema me kan ye nyinara e ye nsamo a me ne kaso kankane e ne bo mo plan to hit the man hard na me nsema me kan ye nyina akiri osofopeni amfa anya hwe ebra me call Ghana osan ba me yiase ebe kire me odon e di pi me boni ana me ye no so aso nipa oba che me awo me ese me dwen ekwachi na me bisa so many questions na me bisa me ho questions no nya answer no say dia me ye no me njai so me jai na ebra me twa so ana oba Jimmy fokwase abai kaso akankani se ontiasie se mama kwan ama osofopeni aba me yiase abebo me sa na enu akiri ma declare se efiri sa abre no ko membo misrem enkasam to openi no so biem me metra bonten embu nanim tia biem menene ni problem ana kwase abai tane ne camera on se de amaye no se ne ma mpo na yesa enkone no ebenya semone ne nkasada nti ebra me free Ghana bedru UK na kwase abai ene ni zombies apeke fight with me the captions a dimatem direct na yes send me enuoma ewo me message meanwhile all those fake account and as anima nyina which ana minim say ono a ene nkwase afo ya de techri say adwuma no the babontin say me baba respond ya na ono ankasa babontin say why say me respond to fake account na enkombra before say we be happen na munyina munim paso agrobia na me ni kurase ni be edie ho nsem be buburuja motitibi ne dru baby no me won sa agobone na medie say ma family rechi edi agobone sa na ankoye ade papa bi mpo na ade bi etesa ade bi a etesa said ya mo tetetete no so I decided say me pay me baby atra na mageba home so sa nyoma nyina akoka bomu e ma yedie abro ne be yegimi esenema e mo try say me obe mafia me na ode mafia no boss no amfa emu ayedie ma no intina so picking a juma na eda nanim say me kwaba na me ne no ababe eso picking say juma no na o finish say juma no
na ɔde cover ne shame n'anim gu aseɛ they say mo ayɛ den ama ne paa emu ayɛ den ama no enti ɛbrɛ na me ne kwasea bɛyi na mo a yɛbobɔ saa nkwasea poi ɛnsɛm bi a mekekaeɛ a ebi ne sɛ me ba bɛbɔ ama wati sɛ ɔsɔfopani aka kyerɛ me sɛ obɛkunkum ne bodyguards for no bi meanwhile time me ka saa asɛm na Bempah a wawu na ɔne ɔsɔfopani no gyae nanteɛ dadadada before sɛ me mɛbɛn ɔsɔfopani na ɔne Bempah no nam biem muntio na ɔne Bempah no ɛnam biem muntie ne paa me kora mete no other camp mom sɛ saa abranteɛ no ɔne ɔsɔfopani no anante pɛn bɛpem ɛnɛ ɔsɔfopani ankasa bodyguards a mebɛto me ne no a ɛne ɔmo nanteɛ no ebi nyare ebi ngui na mom dia na wafiri mu kɔ bɛsɛ 8 years a yareɛ bɔ no a wayare akɔda hospital na busuafo yɛ witness a wawu no Ekuonaba kɔ pick me video no a me yɛ editi ɔsɔfopani no ade kasa si so dua ɛnɛ sɛ abranteɛ na wawu no me ma be confirm me crowd da sɛ ɔsɔfopani ekunkum nipa me ana mete ayi ni na ɔka we no kaso akankane gyimifo bɛyi n'ani ambu ni twɛ watimi akɔfa ato ne platform e de yɛ adwuma meanwhile unim sɛ saa kia ɛbɛbɔɔ no got nothing to do with that Bempah no you yourself unim key cry boy no now unim sɛ got nothing to do with saa Bempah no got na Bempah enka papa no ne bodyguards for one na 90 years ago but now tie saa dumb people ya omo kasa omo kan sɛ sɔfopani bodyguard ewu nya ne former biemo omo yi former na firi e try twist no amakoye sɛ eye ne na ade no esie so omo compare to me video na me ye no na ye ma sɛdeɛ ɔde anwansana bae no ɔno apam anwansana no eti mu humi a me ba be decode wom na ma kyerɛ mo no kra bi ewom now yen sha de wa ha sempo asemka sempo so ɔsɔfopani aka sɛ ne bodyguards for be yira na obi akɔ yare akɔda baabi akɔ obi ɔne na 90 years akɔwu must you compare this? The answer is no. Na kyerɛ sɛ ɛboapaeɛ ɛne tirimupɔ ɛna saa Ekuonaba ya bɔ ne tirimupɔ sɛ ɔbɛsɛ nkurɔfoɔ papa no ɛwɔ media so na ɔde adidi. But some of us, we don't want to get involved in this nonsense anymore. So anything be a bɛba abɔnten a me din wom mɛba bɛsan me ti ɛwɔ ho. After all, onipa me yɛ saa bɔne tia no a meba abɔnten keka saa nsɛmi etia no wanhwɛ de amaka tia no monhwɛ adeɛ wa sɛ Ekuonaba yɛ nyansani a adwen da ne tirimu a ɛbra me ba abɔnten bɛka saa nsɛm no fa opani no me kɔ Ghana me kɔ eno wankumi enti bɔne bɛn ɛna na ne bodyguards fo ayɛ no a ɛso sen de ame me de yɛ no anti obekum ne bodyguards na wagyae me kɔ eno wankumi na emom oba mayi ase ebe bɔ me nsa kan kuranhyɛ nsɛm de kyerɛ me that's so clear sɛ ɛyɛ me ɛna me di ne bɔne so ɛsɛ me gyae tina sɛ me twa so nti Ekuonaba sɛ wote sɛ ndura me ka sɛ papa no kum nipa na me se ene onkum nipa ndura me ka sɛ okum nipa because of the ametete ne de bae ne de sie but ɛsan ɔdɔ a papa no show kyerɛ me e prove me wrong sɛ me ba abɔnten na me be sign it sɛ de amekae ɛnyɛ no korɛ ti sa wote sɛ me ba abɔnten e be kan ya yes sɛ de obi aba abɔnten betena se mekum sɔfo me ne sɔfo ya no moja na wa peke na de betena se ade nchi na onipa na ba abɔnten me ye sorry wagu nipa na nim ase awie show clear sɛ wadwuma na wo ye no ɛyɛ fon ɛyɛ nkuru asesɛm na wodie no ɛgyimi hwɛ me a mebɛtena abɔnten ka saa asɛm no ɔpani ne nka sa biribia saa nkyerɛ me o abufuo ne bae ɛne ɛbɔ yɛ tirim pɔ sɛ yɛbɛgu n'anim ase ɛne ɛka gu n'anim ase baawo woapeke de ayɛ story ɛde ma wo zombies this so clear sɛ nkurɔfoɔ a wo interview ɔmo against asɔfoɔ mene sɔfoɔ kokum nipa mene sɔfoɔ wo yɛ wei mene sɔfoɔ wo yɛ wei ne nyinaa yɛ dinsa yɛ kɛkɛ ɛno nti na sɛ wogyae w'adwuma no because some of we bloggers you say nipa
ti sɛ me bɛtena abɔnten sɛ ɔsɔfopani bi sɛ ɔbɛkum nipa wɔbrɛ a me a meka asɛm no makoma mu menim sɛ yɛ ntorɔ na wofa de yɛ asɛm kaa wonim sɛ woyɛ gyimifoɔ. That means asɛm ba a ɔnhwehwɛ mu. As far as Natina bie na no sɛ ɔsɔfopani kum nipa deɛ yɛ sɛ ɔkum nipa wɔbrɛ mpo Natina no aba abɔnten abɛdi na sɛ deɛ mekae no nyinaa no ɛdi nsa yɛ kɛkɛ nya no korɛ no still ɛyɛ adwuma ma wo because what tirim pɔ sɛ all the time you want bad news about this man. Ekuonaba ma mentuo wo nkɔ back na kae wachi ɛbrɛ bi a na me ne mama part ne ɔfa man crowd nam mo bɛkae a me ba abɔnten bɛkeka nsɛm bi fa ɔsɔfopani ho Dr. Owusu Bempah ho ɛbrɛ a me bɛkeka saa nsɛm no pɛ ɛna John Boy Kurasini ɔfa phone no frɛ me ɛno frɛ me apostle mate sɛ o ka nsɛm bi ɛfa sɔfo Owusu Bempah ho na me kora ne ho nsɛm pii na ba bɛdi me hɔ papa ne yɛ nipa bɔne nti mepɛ sɛ me no host programs na yɛ expose no because video na metie no me ho sɛ wo so wo fila paa nti mepɛ sɛ me no yɛ adwuma bom ɛma Ekuonaba kɔyɛ flyer ɛde to hɔ anka me ne no ba bɛ expose sɔfo Owusu Bempah sabre no muntie o muntie nanso na me nim papa no da na me nim papa no da wo ye nyina tete ne ho nsɛm wɔ media no so kɛkɛ ɛna ɔfaman krado unpredictable the American ɔfaman krado yɛ witness ehun flyer no frɛ me ɛna ɔsɛ apostle don't do it, don't do this with this guy, don't. Me sorry say maka we ebia na me expose you ɔfaman krado ɔmfa nkyɛ me onim sɛ me ka no korɛ muntie o anchakra ɛna fei me hu sɛ deɛ meyɛ no ɛnyɛ ɛna me ba abɔnten ɛna me bɛpa ɔsɔfopani kyɛwo ɛna me hyɛ sɛ me ka nsɛmfa pa no nsɛmpa fa no mante abrantie wenka biem ɔne me ankasa biem why ɛbra na me ka ɔsɔfopani ho nsɛmbɔne no ɔba me nkyɛn ɛbɛ ma me support me hyɛ sɛ me ka no ho nsɛmpa no me hu ne biem why this guy always want to hear bad news about the man. Why? Always be a fast of Owusu Bempah who be a papa no abrantie when support it. But be a boni bia this guy support it. Why? Omra bonte me kyerɛ single boni a ɔsɔfopani ne di ayɛ no. Baako pɛ. Omra me kyerɛ. Videos am yefa ɔsɔfopani ho sabre no abrantie wo trans streaming ni nyina di gu papa n'anim ase ba bra me kan nsɛmpa fa no wamfa mu ba kokora boda nansi a me ne ka so akankane ebusi mu a yesan bɛka kan nsɛmfo fa opani ho no wapeke de yɛ adwuma ene papa America no ɔmfa mu bia afei de wawie ka wabɛtena bonte kyerɛ ne zombies sɛ ɛna nkrɔfo wei ɛna ɔmo ba ɔmo sɛ nipa no yɛ ɔkyerɛ ɔmo ba ɔmo sɛ ɔnyɛ yɛte ha ɛna ɔne kwaku anan ɛmo ka bɔ mu na tu sɛ mo gu asɔfo anim ase ekɔwie ɔne kwaku anan sɛ ewi ase na ate abɔnten sɛ kwaku anan ɛyɛ beggar ɔyɛ this ɔyɛ that nti why are you judging others wade a wankasa ɔyɛ bie ewi ase a ti saa na teɛ ɔne obi nam ɔdɔ so a ɔkyerɛ ɔdɔ ɔka no ho nsɛmpa sɛ ɛntɔkwa ɛba no obi ntɛmu a ɔka no ho asɛmbɔne ɛyɛ normal thing nipa dada brabo ti sɛ wopɛ sɛ wode educate wo zombies a then go deeper than their woyɛ no cause ejimi and me ba kyerɛ onoma kakra bi o media no so na mam wo hu sɛ Ekuonaba this time what pick wrong choice and I will make sure say the whole world will know you say we fake on this highway. Why say why you so bitter this time? Because you do a brabo, I will bow Kumasi Abontia Betuga. So now, why do you say so for Kwame among the catch me? And to threaten with personal issues, personal life. What is personal life? We understand anything. Oh, personal life. Wabra will pick you, be papatanasi, be a phone life to madam people. Ebejina should be dinner, tem cancer from fun free. No more. And you are talking about personal issue. Now to again a wow is Lucy. Wo abraboy mu e dey pa na wo Ekuonaba o ho nya fe. Wonim tantan tan
o kasa anye de o kasa ese oba ya sa no bentoa o kasa anye de ubi bia anye de unim nyansa ubi anything about you e bomb me koso ye fun enti me de baby wa pick afa no a good man hwe no one complaining because me to me boase na ma be ye odi amepe ko uye jimi fo straight mama ko ni video a me nsaka ya e de di me aduru hei na yentie abrantie ni mumu ensem a obeka. Let's go. Commitment yasiye. So nipa betima bane. Wase agrada ya kromfo. Agrada ya kromfo. Wanya kra. Agrada anye. Eno ye senti sika gere na go yeze. O man be 2 months no asaba. Akade ni papa. Fu se maame no hu. So wodi na chine se wanhwe ya obeka so wanye. Ba maame no ye pawo. Na the same kromfo na o ka jom se agrada anye no. Ah mo kan say mo fire no masaba. You are speaking the truth. Yeah, God will bless you. What you are saying is right. Yes. Yeah. You hey, nothing. Ayana mota Freddy ade. Omega ba. Owusu Bempah. Papa no nya kura. Papa no ntimi. Wo ba kama pana, o le man 2-3 months no asaba. Owusu Bempah nya me papa. Wo so hwe do Owusu Bempah no ma wo ye na ho. So wan hwe ya obeka papa no nye, but o papa pa o. So ko du gan no se papa we pa na o mu so mo fire. Me say aden amo didi adia edi na esi mu ye okay bibi akoso bibi akoye mu ye fine bibi e kama de bibi a dadi obi omutimi kwa no woni ayo obi a wo comment you omo comment section no atima peki ba akudin comment we sa is that account we na search ni sa wu search na wu jimi we make so no comment for na sa mo ye okay ayi okay bibia koso bibia da dindie ti mesira mu ko no obi tabataba no ho mu musa question mo musa question am ko ya mo fa ya obukasa mu nyina mu nya normal why say Ekuonaba ekasa ye esu kase manye na te kana to bi na mama bi zo Andra the whole Ghana asem na woka no ye nyina wa ha na the whole Ghana sorry say yem papa Mahama onya ban papa we incompetent meboa ene to abatia no ene kofa na nado bae ena the same Ghana for ne be hu say oh da bi o sa adwen na esusu ye no ente sa ene yasia to the same aba no etia na nado ene ye di yem papa Mahama ba that shows Ghana for adwene wo foma na adenti na ndura mo amokesa na nado ye na moto abama no na enne mo se na nado nye na moto atia no we ye dada brabo enne dia me womi dia obeme ne dia oye na meka ana meboa ye nyina atia na obi tisa Captain Smart mo ebe kan se ye papa Mahama akotofie ewo Dubai ewi ase no mo ba se dabi ne epesi etu na de so enti ne kan sa ba ye boa ana meboa is that show say Captain Smart wajimi ana bibisa mo me twemo adwen esi baabi na mo hu se we eye normal thing won say Ekuonaba now ebuapo no animguase aka no animguase o pesa odi ba osofo pani so no ya turn around enti now baby odi ni beef na duru o pick beef ba osuo me enti o pick beef no under o de hye a pick beef na firo se endura o kan say by na waka we and yet the whole Ghana should be criticized. The whole world. America fought for Batia Donald Trump. Pamono. And no almost for Donald Trump. Aba. Why? Obientio. We dada brabo. One kwakwana say Ɛxposɛs. On the two. We are saying on the kwakwana. We say we a criminal. We say we a criminal. Omumu wine a criminal. Or no. Ana kwakwana. Dada brabo. E will be ahụ na o kumase and no wia according to information as akai na o yes scammer I was scamming crofo and a teacher and your chain bra and o dwane free kumase and o kotwa Israel and o yes ankwase ade one evangelist bi si so na your friend no evangelist Ewusi na evangelist no say asofo o ka asofo nsem into o ka na kwase abo ya peke no dey turn the page no dey adwuma we as your own evangelist we see no take opportunity we they are making self rich
ɛna ɔtɛne tia evangelist no ewi ase no kwase ya betena bonten sɛ evangelist awisi ye ni nua ɔne ni nyina na yɛ adwuma no scamming krofo adwuma pɛ na ɔne ne scamming adwuma wo ya che obiantio you decided to run away from Ghana to Israel. Why? Osisa wo ho cause na adwuma na tija itu ya de na tija only obakwasia enkuto na ntimi hu de ɔhwe ase free na on sorry efu ena yesa nti sɛ ene na me ne minua manum zandemafo edi nkomo na fe yesre about emire bi atwam de ayaya atwam ye kan ye desre nti ene sa wokɔ pick de ame me kafa zandemafo ana de omo de kafa me obeto abontia ye na joke mai wo na handle keke cause everything so clear say ebufu ne bae ena ebufu ba ebufu nim ni wura ebufu enti no ba tetim de ebufu bɔ ne ba prim na ne ba na mi na hwenya so tan ne ba no ebufu ne bae anything can happen nemom say ebufu bae na wa piki obi papa tenase because of their opedie ene wo enyonyam hunu bi a wo pɛ enti o piki obi obra nipa na nya wo hwe onka wo omo onti wo onya wo hwe you just want to sacrifice the person for your own good and your friend evil eno ma wo ye evil ebi ene wo ebra wo piki reverend obofo Ghana na watwi bi obofo kum nipa okọ Ekuonaba page so na watwi bi obofo kum nipa ebra woni nanai ehefa me wura fi baabi a odi ne hene no obenya di kakra o Ghana pa nyese onya di kakra odi o Ghana pa me wura fi sa wo hene no woni wo hene ko di nkomo a wo hene no kire wo se wo nsaka bibi afa bra ne ho na sa nipa kunkum ne atro na eka fa obofo no e atro emu bie ni abrante ne ye efiri sa abre no obofo nkum nipa biem e wo page so efiri sa abre no a wo no wo hene ko di nkomo no onkum nipa biew tese de okum nipa esofo Owusu Bempah tese ne church member bi ewu pe ona ekunu no wakopeke na de abetena se ntie na waye wei so obi san wu biem a ye benya nkwasiafo bi asia fa de abrew se hwe papa ne church member bi asia wu biem na ona ekunu oba peke se si asofo Owusu Bempah be hu epe be 100 million de ma ope onkum nipa biem atwa oba peke so fofofo. Why are you like this? Ekuonaba mi bisa ho ada na otisa ade na otisa me ebra me ba papa ya bra bom na sa Bempah na oni papa na bra bom na papa ne na nanti dadada twam and papa no bodyguards me beto wo mo emu bie nu a yare kra mo bia omo nyina ho. So what are you talking about? So clear say wa bouti mu po say dia obeye nyina ene media no so say obese nkrofo na de didi hwe oma no omo sase nyina ene omo nyina stop it about you say the okroma your friend say makaba mu nyina ne omo nyina sase e pake ko so ma hu say nkwase adwuma no omo ye no omo no tren chen asofo no omo ba omo chiri no o betna say na o ka jagraja asem are you telling me say wo ni jagraja why na mfaso wo ne so wo ni jagraja why na mfaso wo ne so hwe ni padodo a etie jagraja na ase o hwe omo wo ho na hwe no apart from say wo peke jagraja betna ase na wasa ne dia pe viewers na dia didie e dia na dia mfaso ben na wo so wo sha ase ye adwuma wei mfaso ben e na Ghana a benefit from you Ekuonaba against pain a wo kosi tech university from Kwala gigi o musika dwan ko say Israel meba e dia mfaso na aba so against this nothing. We are useless. Entity de wa peki wa hai me baba exposing this here me baba call no ankasa na brabom no won say we ya o kan yi o katia no ho na ya me nwanwa se kaso kankan timi ye bold etimi ye bold ena utie ne kasa akwa se de ne kasa na tutum se o de pu anaba pa ai sa na ya se nyina awe no e hoye ne hene potipampan mu abetrasi di ni Jimmy boss ankwase video ya obeye me why nyansani bia otie kaso kankan bia nim say then dia wo kan etia no more than obia ba na adwene se menum asem na mebo won se kaso won se membo wonum asem me wo every right
Say me bo no munsem. E me plato utimi nye foko. Emre bia nkyekere me. Ba won say me decide say me bo no masem wo me platform so biem. Koso nwati. Me de mano keke e ne be ka wonsem. Me bo no masem bia biem. Ko wo ye useless. What you say? Emma mu nyina oba ma meeting wo wiase e wa jimi pa. A wonim nyansa. Na sabe ne ho asiesie mpo wonim e ye wo. Wo ye useless mommy. One gradually on say de besi ayo. On say pona mo boy nyina mfa. Me se me. Gare bia mo be soki bia me mesa ne tie gu. Opa me say mon kopeki any blogger you want. Fa ne bra. Sa de ne be gu papa ne me se me de nchine me de tie be gum asai no. GHK Kofi na tisen. What you say? Wo bra Kofi albab wo ho. Unpredictable amankrado. And of amankrado. One ne papa ntem you close. And no ni bibia ti asofo Owusu Bempah. In fact, and run on no akasa kosi oda when you must for Owusu Bempah now no onya be that why because be bronson ba I will bet it your farm crowd ne papa ntem no ni obi just asum biaba onza me catch so ba na e be ifo show farm crowd ne so for penny ntem na o ntem nkura o kura oba we free ho pe peace aba bronson ba we be ifo kan we before I want the new nisa. Obiatio, and now, what you also a man bola. Show said you're not the whole gun at travel. So Baba expose you for penny because one and an antiache. Nipa is so for penny cum your noon a cum. Said your canon, say a juma pia no boom ye, only boom ye biano, obeseno, a juma bang, and an any boom ye. Oni ni adwuma bia me si uye kwhwini uye otrofo oni ni mbomu nya adwuma bia kankane adwuma ba na ne na ye adwuma bia nu a oni na ya apart from social media iso na okra Ghana kra na wonko papa no oni no phone so nti adwuma ben e na ne papa ne ye oni ni nya hwi. Stop giving false hope to broken ones. Stop. Because they are miss enkosi babia. Anytime be our truth with something, you will hear something. We cannot cratch you. And I promise. Any nonsense be our tribe and over the own person was met. And very soon we will be who the own person. Opa for sick go. No be antene baby peace. Monsieur Jumana ye plot here against us of penny no me say no. O de mon confirm enu masem nyina makafa no nyina mra me boss still I will still stay here obutentim me say de amode beba bia me say no ko papa no deserve san kwase asema mudie no se papa no kum nipa enkebra me betena abonten so osofu pani say opeso kunkum ni body gas for me ko Ghana no ena na say ko osofu pani ne chem so ye mafia mpa ba me ko no onu mom kra san ye soft mame one chance me am I anybody me panic oh onu mon kwasa be show do kire me and you want me to still believe say papa we kum nipa say papa we nipa bono e mafia in which ways mo na mo provoke papa mo depends sane mu oba bonte no de ye de be kasa pe yeso kum nipa odi opa audio se fa papa won e bobo abonte nyina go and listen to them say why man na papa ne audio no oche se bia papa no ho he audio aba bontene e bo a obekwa kotie no eye ye de bia papa wakose papa no na ho meti no de ahometi akasa de awo ye no agya a emeye o se me keke okano sa keke papa ya ntene nsa wo ho he so da e wo Ghana mon ko check record e wi ase kra me santi so ho he kra san kono ma ne ma niska enti be pesa mo che nipa ba ko pe a wotra Ghana bu papa nim tie didi na tem a papa che no bu na oku no ebiesi wen except obi a wa yare akoda hospital a na busuafo confirm say nipa we yare we ne ku no eno na ma peke ne e dey confirm say papa no kum nipa e na makofa me voice dia to so enti na me sanity egum no enti na me sanity e dey egum no me pesa mo che nipa papa no kunkum ene nkrofo papa de mafia adwuma di om ebi ne hwan ne hwan ebi ne hwan ene hwan
na mom se papa no wo honhom bi ode bompa yekum nipa enka mesere se wo Ekuonaba o mompa yenkum tontwene ko wo ye useless kotoa wo maame no papa ko I don't think so mo babra bo papa bia na wo betoa wo mo de wo ba wiase se nipa hunu bi keke wo ye ginjan na nkwasi asema wudi asofo na asofo bi otumi a wo bompa yekum nipa na okum o ye wudini onye wudini bo na wabo wiase ama peace aba ko you are useless. Saudi wiase a wo ni abrabo bi abo wo dia no se me sen krofo nko a and wonya dumb people and almost support with this nonsense. O sa se de na watimi ayefam mi bisa wo wadam for we see a woken ebetra Ghana oye na this I was so the nipa call heaven nya wa na wote abonte se wakọ scamming krofo Ghana wo ti we wana na onim se wo scamming krofo Kumasi wana na onim se wo ye sadwiam a na from Miliko Kumasi abonten e wa dum downtown wana na onim ye be kan on sa so on sa fe wonya pain wo mu e ya ya se e do secret abeto abonten. So now you are talking about personal life. Na wo kra wano awro kosa no wo useless animal wo se e kan ya tewe ya ya wo a wo mo brother wo kra wo se e kan sam tewe ya ya ba utumi nya hode na utafiri wano na osuo na utafiri wano na udamage nkrofo for no reason nkwase abrabo ben no Jimmy ben no. And you people want us to shut up, sit down, quiet, and watch you. Timi men come on because I know I'm the catch yourself papa no kunkum nipa. Wo bread deep down in me, meaning say ya tro, and I'm a kai. Minja o nefa bokiko. No, I have to come out and let people know. Say papa no want sa enya no kre. Me kai ampa. E boni am diti no. Ba wo di odo etua me boni na me di yana nka. So I have every right to come out. Nya Judas ne koyi Christ mai. Ebre who say e kopone no. Ono an sign call back to nkrofo no you man say no. Dia me be ya nya sa na tie. Mo pick wrong person. Me sremo musikani. Munyina munyai no. Dia me be ye nyina ye kwa. Me sremo. Ena trimodin fon say emfa ho onya ka wie bekunu. Obi anti ha ye pa. Enti now, sa kwase boy pick awa pick. E dey confirm say ampa papa no me be kan say papa no be kum ni bodyguards and ampa ni bodyguards for tu ewu yen kwase asem e na okeken na me de me nwanwa e ka so akankane no say ono ansa wom na onim diski na onim sa ansem we na ono ankasa pick say odi onse wakwasi me catch the whole Ghana say uni bibia ye e blackmailing keke na de blackmail papa no eya hunahuna keke ena ade hunahuna papa no ucha papa ne nim se ono ni secret bia nti no onsuo dia wo ye bia no on care about it onsuo yi na ni ama se dia wo pe bia ye ono dia nim se onya wo bone onim se nante no pese ono be nante biem onya wo bone bia nti na onko ebra papa no complain se ye ba bonte be keka nsem nyina wo hyase wo deny ba na wo hyase na ye wo usase ugina mu me ye video wi a wo frɛ me e we de kisase mo de na se ka kan sei o we de antis we se na tie o koro se de be ade chia me ba metumi aponche more than de me ponche ye no nti se papa no be frɛ o back door na o ka che o se de Natina ye ne ono e ye wo na Natina chi no ye sa why se na wo deny me wa unim se wo na ta chiri na me tie asem bi wo no me werɛ hoye according to wo say what sensuya ma papa na no pen what aduane amana di pen uni shame on sa fe na no ugu viewers na anim ase said you see said you kan kwala asem this time said you won some na yen kwala asem wo man krofo du akini nyina da na agimifo say why so omudi obagimifo sa achi mo ma comment ni sumo tio won some kan this time wo ma viewers na da na agimifo wama viewers na ye zombies abodamfo enkwasiafo ma gimi omunim nyansa so o support you enti na otim betena se wonum pampan etim betena se ebie wano se wo what time of penny na depend wo de kan anu aduane be na otoy
Kabe na bo. Aduane na didi wi sebe 300 pounds so den. Ye wi oji sika guchi on editua e. Meboa. Oji sika oguchi on editua e. Eno so ye yankasa wo ene ye se ye pe. Se ye de papa ko na ye koto aduane ma ne die. Ba wo ka chem se wo wi a wo baji sika na frizan de ma ladies wo. Wo champa wi no wo frizan de ma ladies e mo mo di sika no ma wo se 350 o se sen o mo de ma wo. Mi wa se no wa jibesia oguchi ho ene editua won koto aguchi kraka. Obatena bonte so abomensa ensa no ho na diskarma wo sister Betty obebo mensa ena wu ni sika do bebo nsa no se enye no yi ni sika no bi di ma sa je fa abomensa wo wie begina bonte se wa abomensa nti wo hia 30 pounds enti wo mfari ade enti de obra ba ye enti wo ni shame mi bi se wo oba enti wo ni shame e wo wiase ena wo ye useless a se me baba no a nka me ye wade. I'm telling you we are useless. San demand for sign the sikano mao. U di sikano an kotua guchika. Nti aduane be na otomo pani ni die. Dan ma mentwomra this side. Anti ama kwa nyankopon saw. Second day ko pani no fie. Second day ko pani no fie. U fri opani no ma hosen. £1,000 enchire ngwachire eguso 2 envelope no de mai Jemiletu anano se wo ma jimi foi papa ni yi envelope e de ma no o ma guchi bi wo sika o de che onsem £1,000 o kan no mani mo kai mo me kan me de me boa. And you are here talking about Chinese obi onu free Ghana abeto obroche timi tam £1,000 e de chew saji you are talking about Chinese akotoy. We a disgrace. Unye nipa. Nanti sanka papa no ma osika. Na so to aduane ma ni die. Enti na me call Ghana ba mbeka kire o se. Papa no odo a wakoso a kire me no. Moma ye ntwa ntokwa no so. E dey na okai. Ugina me manim e the whole world ka kire me se me na me na ko make peace me ko peace na de odi a on fa ncheda. Njom se na kwa emu ye den ma you are here kai papa no Chinese automano ba papa no betra bonten no kai papa wa ya ma wo masuku fis nioma wa ya ma wa oti abonten se adenti na papa no kaka wonu na wumpo we bi na Kennedy Japan ka kira bronye no wo hia ni mpo wo akokoduro de kasa wo hia ni mpo wo akokọ begi aduane kwa ekoto wo na wo bobisia instant efri gucho na de tuae wo wie na wo call o bank sa de mafo na kojiska na udiska no. Enti now, me bisaw, say aduane be na wata ma papa na die no. Udu Ghana, e di adoye na papa na nyew. And today you are talking about mama yakitwa. We a devil. We a devil. Na we a Jimmy fo ankasa wo be yim. Nti na be ye nya de papa ma wa asechire wo sa no. Won de be ye ma se mu ai. Why say premier ya mo na ba. Won say de wo si ai tantantan. Ye yi makeup ne camera free wa wo te sa adwe. Sa na te. Obi ehu physical se oni a wo te sa adwe. Ade ye wo yi na makeup ne camera. Ni filter. Asa. Won de nyankopon ye wo. Me ba wo to boase. You are threatening mama yakitwa ene. You see your life. On baby nyankopon di wabedru. O last stop no wadru no. Wan kasa nkwase asem na wo ka no. Wo ka wie na wo hu se wotu amona. E na wo se dia wo ye no. Wo ya wo baka na de ompa bi omfanya wo yes wotu amona. Ko wan kasa ni nkwase asem a wudi. Wan dia pressure push wo kwakodu. Ebra me kacho se twaso na obi antra ne ba pi. Na me kwadwosi bo ameti yi. Me ntumi nyina abonti ni papa na tembiem. Me ntumi nya biem. Ahode amede be ni hobiem. Ko papa na wiki me. Will prove me wrong abuso. So I cannot go further. Dia me ye bia tia papa no bia be kwatia me. Because one fa boni ansa me boni anemu or the papa asa me boni anemu. Enti so bit say Ekuonaba betra bonten na o se papa na nipa boni na me be soso na o ka chem se papa no blogger wa bo me panti na me ya jimi na o jimi no. Because of suban nya papa no pa no wa bo me oba esu a wada na dia kire me sa esu no na attach me say no this man on deserve the idea no.
cause obi na me ye ne sanka me call Ghana no ko ne me betwe manso sabre so no wa hye nkoma mama mpani abetena so sami je fimu nyina kwana Sunday mu eti mafia bi opeso odidi obetim di eti o ba me dru ye no wankɔ ne saa ɔdane no you see other way to deal with me eno ene ma me wo sen kwase asem ne yedie no we have to stop and me try my best backdoor any public try some stop you so ade we enjai o so mpene ena o to aso on say ne o threaten mama yake to otini baby hwe say o si gu mani ma say o mama yake to anim for your selfish interest ba o be gina bonten no afre me bra but intentionally hwe ni nguase a o di gu mi o mama yake to anim because of nkwasi abraba wo bo around papa no our own son edu ba echi ehu na edu ba echi mpese wo beje sakaton nti wo tia me na sa me no nkasa na jade a we na ya too much and I do Jimmy ebe gina me platform so na obe Jimmy wo wie na akwa frame mama yaketua said de be ya wo be koso ye clean na me filthy my men trying the best backdoor to stop this no can be and then out me here and then utimi ka kire Ghana for say mama yaketua ne sofu ba eche gina phone so di nkomo bi unim sa nkomo no hey phone hacker once zombies once o magimi pa ntu ka asem wo kire o and na zombies ni tie no mo sere ye o mo de se mama yaketua ne sofu ba echi kasa no wa hack phone gina so bi utie ana sofu ba echi record mama yaketua wie no to bre o se tie me ne mama yaketua di nkomo ana mama yaketua e record sofu ba echi no to bre o ene kura we na o de tuatini wonso akwasi sa fe won se wako apem wasi dia wo fa mama yaketua bi afabra enkra mate fabra bontin dia wo bia mama this time dia wo bia emetretin bia mo wo ba pe boom fa beto abontin yentie on sa fe me ka chen krofo se woni bibia fa papa no na mo se me boa on sa fe skirt and blouse ena na otwitwa sisi so sisi ho no won sa wiki Natina ya konkao tie so divert ya na de koma mama yaketua drop one just drop make a drop o de drop bibi fa mama yaketua tepe ne tie wa wo we a devil we wicked utimu odin we are bro ope umpo papa no afiri na brabo mena ne woto no boni ni pe yi ade kwose papa na brabo mu a o ma papa no beji din boni on this social media ene won say tu otwa nti wa waten ne wo be ma ne say din boni no ene wa waten ne wo o de say din boni che no de be se no by force yenyi ntum ne fa se no nti uwo ma o te se timbaka uwo papa no mu a wo ye dangerous o free mu a wo ye dangerous ene mfa wo ngina now wo papa na brabo mo nya peace da ena wo free na brabo mo bia nu se ka papa no wato no wase atwa wo ho kwa akoka Natina ntokwa ama ntokwa ni mo aye den abuabo wo kotwe papa ne ne fiase ba be wuram by force no abetieti an fa ho die so onya aboa why na tete o anti etimi atete wa mo wajimi sa why na this jimi tete we de mawo why na tete o sa oye kurasini papa sometimes ya na me what you say ya na me sha ya na me ya say wo because say na wo sie be hi all of a sudden sa o time wo mu nyina timi koe a me be pe wasem now they take you advantage now timi we be gina bonten say I forget abriwa bodam for like you ya forget ya wo nana uni no sin ya no look at yourself today pass ko bia to atwen said the only person a obetimi expose so for Owusu Bempah eye wo ko no no wanante sa na opotu ade no ma nipa nyina hu ye ba back door me papa no phone kwa no mfa
ofrɛ me ana usu ba na nkrofo no nim sɛ wo ne papa no gyina phone so nyina di nkɔmmɔ 247 ba me na me nim sɛ papa no otimi frɛ no bɛ 10 times no fae ofrɛ me ana complain until later na me ne papa no kasa wi a me nka nkyerɛ obiem because me hu sɛ ya na yɛ wo ya sɛ me ka kyerɛ sɛ papa kora frɛ me sesi apɛ no wa yɛdin ɛna me hu sɛ yɛ wo ya sɛ me frɛ papa na wɔfa na wɔfrɛ a wɔmfa kɔso no wabrɛ bɔbɔn ba na opitiw na papa no pitiw enti wo deɛ mo hwɛ wo asɛm yi ba mo te sɛ papa bɛgyina abɔnte abɛka sɛ ɔba kuroma oyi £1,000 de ma awuraba yi sɛ ɔnkae bɛn no ɔno na bɛtena abɔnte sɛ ɔtɔ Chinese ma ne di ɛna Chinese wɔ no koraa na ɔmo ma ne drink Chinese no koraa nya me ya sɛ drink na ɔde ka ho no obi atie o deɛ yɛ me ya paa kɛse ɛyɛ drink na ɔde ka ho no ukoduru Ghana hwɛ nyegye so ayɛ de ma wo ewi aseɛ no me si me ne di nkɔmmɔ bi na ɔtɔke about papa ba Betty a ɔkɔtena ne nkyɛn papa sister ne yɛ no na sister no sɛ meyɛ wo saa papa wei because of ɔsɔfo Isaac Owusu Bempah enuane a wodi ofie hɔ London abɔnten wo no ba moji 1 bedroom apartment toilet everything wom motena mu be 7 to 8 months ontua kapre otuka ono atofu egum na otuka no kodrop oba o school oyɛ wo papa we nyina ebra ye pam wo fie burochie ɔde ne nkrata gyina mu agye wo tena mu eboa wo unya ba bi tena wie no wo betena abɔnten sɛ sɛbe ne ba wa wo no mpo akwala ketewa wo ubegu akwala n'anim ase wuti no pity uyama nsew wejai papa we nyina di ye wo na to you are talking about Chinese today onya boa nya nipa na wo na me catch us zombies no na me so ye zombies keke so mo ye zombies o mo gimi o mabobodam o mo ye kwasiafo wo ye bonuayefo papa wo ye bonuayefo a wa gimi a woni nkae o dia se wo drop papa no audios no dia me kan koma me dia nyina fa wo dia tie obo so de nyina be ba bonte magana fo nyina motie papa chenchirencha na obi ye no nipa no ye no sa papa no because of sofo Owusu Bempah na nipa no ye no sa papa no nankene wo bibi ka Chinese auto na de be kontokwa onso wakwasi me ka cho so wo ye dam wo media no wa wie sa wo media no wa finish eye me e na me be share wo muma nka wo die wo media we so ache o di after this show ye hwe ba bia be gina wo media we so you are finished, you are doomed. Me kan kra che wo ye finish wa wie now me waste me time on you bebre because said you was Jimmy no said you was Jimmy no ntia na wo sa wo ba be expose mama ya ketua expose me and adeba ono so ne na kum nipa na ni bisa ono so ne na kum nipa na ana ne na yede boni be na ne mama ya ketua di ye peti fabra ye pe boni kroneti fabra bontin be exposing in yenti uwie mama yaketo na aduru hwan so who will be the next ni bisa after mama yaketo be ko hwan so who will be the next e peni nyina tie expose you bia before so be wuo expose you bia ye twel nanka wampa a watie gina so wo expose you so for peni nka bade sa wo be ko pages ni nyina so na de da so on said you be take you serious why? Because the whole world dedicated who dada say ya juma na obey tia papa no. Missy may expose you to a point I want media way. Okasa be certain thing wo a. Ubi afo no masem nya because men fatro na expose you. Me de no cry and na expose you. Me de no cry and na expose you. Che se ki obet me abon se ya bo me pa se me mra megu anim ase.
Obietio. Now, you have been exposed. Because you're a devil. O ka say obabi mom na ni kwan se obey nipa. Na otiti nipa tem nya no a na ye wo. O na ni kwan se obey nipa. Because we a virus. We a virus. Antivirus. Just a dangerous one. Dangerous virus anyway. As will be a trial for you in this life. Because Sewanuma and okay. So benefitia and okay. Moment I'm benefiting, you try to destroy. Oh yeah, boy. Come on, Mintia semi to Chinese. Hi. Mamen kwa Ekuonaba no suni enti Ekuonaba ni Jimmy no. Yenko ti Ekuonaba. Momi enti no. Manu hu se mo ye normal wate. Mo hu se mo so mo dwene. Enye bibia na type mo fire. Enye bibia na ekwane akɔhye wate. Muntie nipa na mo hwe na ne level no mo se muni asem a wo kan die. No obusa question wate. Enye force chichi na wo so support. Ono ambisa question o. Ebra na me ka osofo pani ho se bonin o ambisa question. Nti wo zombi na wutie ni niti. Ofa phone eno jam gu ho eno fa back door no be frame me Natina. Eno be frame me Natina. Se ensema me kan ope. Nti ope so ne me ye program against the man. Against the man. Owi anu waka che o se ono de onim hwe otiba bi ne obi abeka eno oka bi keke. That means ono ankasa ne nim bibi aba papa no. But o believe die beka fa boni bi abeka fa papa no o believe. Nemon papa bi ebeka fa penin ho no a fake enye papa na esa otimi tan obisa to that level o ya boa wa jimi mpo a woni titie no esa otimi tan obi duru san pempenso no yanko bia yenye ni sa tele bia na wa dwene kakra no acheke nipa na dwene ne ma wo keka no wa dia keka esie ni no obisa se ni sam kan ti sen question am obisa ne se omo ye okay de ebusanfo omo aya no mutie san konfo wi mu no omo adwene no mo okay de question na me ba cho mo ma comment no flow yanko etiwa wo ko tie san konfo wi message aya mo ba bonten no aya mo mu so omo questions kakra mamo nko tie message ni because o penipa na semti na woti no nipa na wo defend Owusu Bempah sese ya ye kasei nipa na wo defend Owusu Bempah sese ya ye kasei no o video wa bonten wo ka woni video no mu say according to omo o ka woni video no mu say Owusu Bempah say o be man ne nkofo na omo adidi na chi a ofro omo bodyguard omo bayira sese ya ye kasei de odi me matem se asema me de aba bonten mabegu Owusu Bempah ni mu ase no ne nkofo no omo defending no ba ko aye video da bonten ba ko be na ye video me na ma ye video no me na me ye video no na me ye video no ma ba bonte se nsam na me kai no ti how stupid Ekuonaba you are ti how stupid are we me ye video no me ma ba bonte abepa ho chewo na ma se expose se ye gang cartel ye build against the man see e ba begu na ni masinti dia me kai no me boa ne mon papa no say na tie boni amedi ye no nsam me be kai no papa no de odon ehye manamu ntimi nkoso biem ene sa bonefo yi enkoso engu papa nani mase for no reason entu ye obadwen ba esen ka wo se abrantie na kase papa ikum nipa be na otia bonte se papa no nkum nipa ene na chese nipa kum e de toto papa isu nyina ye force aso obadwen ba woni viewers de esen ka odwen no wan dwen ne sa wo me papa na me be ka fa papa no ho no what twene still wakofa bone na me kan no e de ye adwuma that shows how evil you are any Jimmy a wajimi any Jimmy a wajimi me na me be ka asem na me na me kan e na me na me be kan e na wa betra bonten se papa na kum nipa na me se anya no kure papa no onkum nipa anya no kure onkum nipa so why say on pick it from me na me bebo ki no why say on pick papa na me kan ene na o pick bone na me kan past no why say o pick papa bone no that shows say we evil we a devil we Jimmy for we ni adwene nya say me di watem character wo mu na me ka kire no we junkie boy we Jimmy for pa now you are proving say ni peti o nyina adwene wo fam
nyame na make wo kyerɛ sɛ nipa tie wo adwene wo fam wo a dumb person mom yɛnkɔ so ne antie no hwɛ me you can play this nkwasi game wo timi Ekuonaba metutu wankasa me wo wankasa wanum asɛm a wo afrɛ me phone so a wo plan wo timi yɛmra me interview against this man ne in this one wo Ekuonaba wait and see we fo kra ma me we twat let's go o kan yansa na owusi eba bewu o se Owusu Bempah se ne bodyguards no omo bayira muntie ampanso mienu o mayira Owusu anya so for Owusu Bempah bodyguard as far as I'm concerned he used to be so for Owusu Bempah bodyguards so for Owusu Bempah bodyguards am beto omo Capito Richard ene hwan mo ena me kai omo na beto omo ti se mpo me ba bonte so obekum ne bodyguards definitely let those bodyguards emu ba kokura nwe papa no bodyguard bi enwe ena me na me kan asem no ma ba bonte ena ma se ba expose myself to the American no said dia Captain Smart betra bonte say yam papa Mahama akoto dan o paki Ghana sika akoto dan e wo Dubai na ye two papa na de so na ewie no Captain Smart aba bonte say yam papa Mahama obuo ni obeje me na me ka asem we nanso no ye se machi ena me beka e ne nyina na yatro wo ye ni papa dia ye hia na ye wo enya na nado nti come back me boa ye nyina wo Ghana ena Ghana fo tie Captain Smart ena mpae se ne yam papa Mahama say if mutie na fe Ghana fo se ye nyansafo dia Captain Smart kai no waba be kasa papa no ntofie bia nti agye to ntofie bia ena ya se to aba ma no nti why say wonye the same thing me na me be kan say yam papa kotofie o Dubai no ena me maba so o magye ne bo enye no kre ntofie bia enie me boa why say still ye da so yusu Captain Smart say yam papa no kotofie nti ampa watofie onya aboa di obeka ne say enye no kre but still you are using it unya jimifo me bisa o say now me mama wa ye fu mama wa ye kwase o me mama wa ye kwase kwa ebra me bufu ye boni a me pese me di onipa no na onipa de papa say me boni mu anan me papa say me boni no anan mu na me nu me ho na me sesa firu say me nya biem no afi na wakofa me boni na me ya me pa ho chew no a wo ba be yusu unye fu unye oba kwase yankwa muntie no asem we usan ba bonti be defend na nkofo kotie etape you are making sense and mabusa say na mo adwene no aden mo so what Captain Smart say yam papa Mahama atofie ono awie babak so on tofie na papa na ye clean nti ensan to abama no na obi kota pese Captain nyame nsawa o se nipa na nim nyansa mo wa boy ne ne dile o se ne maame ne papa wu agya no minim age kura no wo mu agya no wanya ntete adwen a friend say fie nyansa woni bi na ye den mo adwene ye adwuma tie entina wan kasa o body gas muntie na wo ka kire me se wa o body gas ya obema ma yire fi wiase no tio me se enti wana wo ka kire me se o body gas ya obema ma yire fi wiase means ne body gas nya ne former body gas ne body gas Ekuonaba tie ensem na me kan no ene wo compare na wo ye no me di ko dia ma wo tie ensem na me kan no me se ne body gas means ne body gas edinachi na ne body gas edinachi why na ewuo papa no body gas edinachi no why na ewuo mum prove ba koma me why na ewuo yentie no wan kasa o body gas too o sake ba kwe ka ba ko na wo kasa obema o mayire fi wiase no because first one o call him only police ni bi akodi nkomo about you and na de sake no enya me masem and me say I will white mail myself so on the sake from bogu mi na say me nti and ya sake bodyguard no maniko daya wo so ya na bodyguard create you a di ba be ku ni na fi tie ki na me bono muntie ki na me bono muntie sem na me ka to of penny no so sabre no me say ne bodyguard na ya sake ya se me nti ya sake no that so clear say nya Bempah cause me before say me ba papa na brabom no na Bempah ne papa na giant about 3 years nti why say wakọ pick we say dia mekan no na ye o ne Bempah nti da mi say dia mekan ye no krakra no a Bempah say ye ne bodyguards no papa na nam
ɛna Ekuonaba Jimmy for ensem we nyina me kafa papa no ho no me kodu Ghana no papa no Simon ne sofo to car from Accra V8 pickup kesiye driver from Accra eba Nkranza ebe bomb nsa o ma na me no mboko suata fresa abre no kra no ma mama yie o ma ntu nipa kra nsi ho ba papa no a na me kan sem we fa no na ya mote no ono mom eja me ne differences yam dia ne nyina to nchen o say to car ba ma yi ase be bomb nsa and you want me to believe you say ono ne kumbempa o de tia na me defend papa no because of their papa no show akere me now their papa no ayakere me and stop me enya sanka me bae no nka kankane nkwasi asema odie kamene na edie enkene yakofa this fake story de bae enka masom ke da me page so me ka bi etia papa no eti na wate ho ase now Jimmy for sa fe ho baby me free ba I hope say now when yantiase wom now yen kwaso ne entie no me say oh chairman who can say na ade na no won chemu chiro okay oh chairman who can say na ade no obi kasa mo musa na question so wo do obi a ye busa na sem o busa na sem kake oh chairman who can say na ade na no won chemu chiro eno ase okay now Ekuonaba pese mo question me why is Natina and Raukawi now can be my explaining myself me my explanation say yes e me na me be kai na ye buafu ye gangi see ye be go opening ani mase because of the see ba me call Ghana the opening ye kire me no ama manya nuhu afri makoma me nya tie opening no entimi nya biem ye life which am say Kofi Albaba be boss video no e ma me kan o life no life si me so e na me se me ne so for Owusu Bempah ni asem pie me nya ne bibia piem why because me onipa and so ho said to atwa so why you want them to ask me again my explaining myself we ana Ekuonaba wanti so your badwen ba and ka be said dia Natina ye no Natina explaining yourself data and the viewers ehia answer bia biem me ba choma comment no su enya bibi for America my explaining myself already to the public said the entire masasa ma adwen every boni e ba metrim ho enie ma ansa wie nti o mumisa me dien biem Ekuonaba sa woni bibia to fight Natina e me bokwan to ma me mfaso ntwitwa waso we me be punch rough because we be a door for me to punch you ko we Jimmy for and some now can show say you don't know what you're talking about otnas no mo on say kwasiafo no bad you am so ba wo pick and as me respond you because the way you su asofo no abegi wo ntu try say wo kan kwasiasama minim say be trend ya as me to chew now mama jump free na me fa wo enko ha na ehwade Ekuonaba no woni mo hwade din komo na eye me desi wo di san komo wi ne sense wo se si ye dwidan no muntie na anka wo dan no contractor no wo ya so contractor we de ne gini contractor we de ne gini wo se watre radio so wache wo but on ka kum chacha asem da muntie ene na kum chacha e ba bonten be ka asem a atwi ono ene ne boss che ma wuntumi no wo se afedi wo bie keys akire mu akire Ghana for boni a oni kum chacha edi e wo radio so a wo se Nyankopon fa ne boni nche no muntie esi ya na ti wo asem bi safo na ya na bi asem bi pono muntie kenye kum chacha ne ko kan wuntumi asem na menim se padi odasi se oni kum chacha ya azan tama na kum chacha et ko radio su ko preach no we o odasi o si ono kum chacha preach wi a ona na e fa ne phone eni o fresh wa no wa he odin no no wa check ni pa ko wa fre no wa confirm me kum chacha no de ahye won kom akoyo odasi samati it is a problem afemo who Ekuonaba is Ekuonaba pick good information and fa obi hu da moment obeti say obi say obi pe no wa pick it nti ono ne platform no oho to support negative tio now kum chacha prophet kum chacha kan bibia fa wuntumi ho ena wuntumi boys a pick no and some na abufu abawo enye odem no mo
So definitely omo be kansem a ebe gu kum chacha ho fin because omo dwen say kum chacha gu omo animase ti omo be bibi omo de be gu animase di omo kan no kwase ya peke ensempa ya ka fa kum chacha ho Ghana nyina won so piki mu bia what is obi kansem papa fa kum chacha ho ama this kwase boy afa dia be content da debi but moment of tea say obi kase me ni kum chacha bokro no pen with no evidence as far as onipa naka na kum chacha yesofo no de kwase we ya peke ode ya adwuma wa peke ode ya adwuma na ni zombies egu ase Ekuonaba you are doing well ko o destroy nipa ada na bibifo sabi emu binum ya jimisa enti na ma bloggers ne ho ayedi no because me wan say me betra asese say ade a me betra hai e na me ye sofo Owusu Bempah nipa bone wo ya this okunkum enka nipa guso nka comment yesu sa omo guso so ma yedi because me kan sempa e be ye obi yie omo mpe se me bai na me kan sem e be se osofu penina ka omo yeso ma ka zombies ni nyina be guso omo two stars enka ebra na me ye video se sofo Owusu Bempah so be kunkum nipa no na so aye stars na esu sa na ekobasa Natina expose sofo Owusu Bempah e na me ba bonten se dia me kan no bo no omo se Natina ichimi fo pa because ma sen kwase adwuma na de na omo animgu ase no a omo so hye osofo pani no omo won se ma sen no nti ene no omo nyina aidin awisi ebinum yare aduane kwa de besi obi anim ontumi ni why say Natina esan papa ni ti o de aduane si na mo ontumi ni because they are ope they are na koma hwehwe ne so bete se Natina betra bontin di video abeto ne sofo Owusu Bempah ekum nipa nti bie na ifa kwache sofo Owusu Bempah me se nka na media no so nyina bedane abutu always the epano no ye pese ti bone efa wo ena kwa we na ye omoken adwuma wo ye no ma sem bone mbra ho sie o kina kwase o ba betena se de na no ko abetena se ba ono ankasa ne kro no obo kumase no on pese obi abeka ho asem o kan wasem pe so take ne personal ye nhwa ade wa ono abiem nie afem nhwa ade ma me now ye san tie the same person e wa ha tie awusi ya minua madamfo ene awusi me hu so wo de nkofo ko heaven ma betena ha ka chem se minima koi wono connection obeye no untimi nya ho hwe munja mun ko fie nkwada omudi matem a anya no dia wo mani etimi ne meka se what minua ene awusi omunyina ya adwuma ba ko connection eno tia nkrofo na so se akọ no minim no ye ne nyina na ye connection adwuma no enti di oye ne nyina o pretending obetena sia na opeso chese sofo bi anya ono nko na ye no oboa eye scam ma obi antie ampa was scamming crofo won say bra na ni nipa no enye na adwen se obekahye no na one ne ye one oye videos na ofa every activity asofo won say fa awisi no ankasa establish in the church e dia make money pe no ten tiam wosan ye ni brefo wote wosan no wosan ye ni brefo papa e no si wosan no now mamen kwa ni mu ne ahwa de wa hey, nobody to fool me ba okay now yen sha de wa yen nyina wa ha ana net 2 expose by net 2 expose by na wo mu pa samukai Ghana ni bia wo hwe program eti ha oni kwa waka nya asem samukai bebe matete te say wo mu wa abrochime mu ai wo mai disappointed in Canada Japan disappointed on my work in Japan mu say ai wa me yen close charges ya nchechi asofo antum no please I can forgive them but the truth be told this is Ekuonaba ene kwaku anan e won net 2 omo ya adwuma pa omo say nipa nana moma comment kra wo so comment makra wo ana yempon ase dwumadie no mo ye din wo so yempon wana because esa na omo nya kwan report video no nti mo ba so at least comment de enka nya hwe mo bobo so kra keka no na yekoye nim now Ekuonaba ene kwaku anan ene tena net 2 eye nkwase adwuma ekotwi kobrema nyina they did it together egu asofo ni mase oka ho bi now
Eko ye kodrum pempenswa. Kwaku anan ba abonten. Why? Because kwaku anan ekwa no nam so no asesa. Now, wey eyo ne kwaku anan. Omo ye adwuma no chei. Omo ye adwuma no chei. Ana fe kwaku anan dane efri dia na oye no na oye other things. Na afei kwase aboy en benefit biem en free kwaku anan ho. And I feel say oye videos against kwaku anan. Or kasa ntwie no de form. No true source no de ma kwaku anan. And a PC kwaku off. And a kwaku anan ba bonting. Say oba be expose no. Or te say kwaku anan so be expose no. And oye this video. Iti di Ekuonaba. Kwaku anan ese Saturday yembra mehwe program bi ati di Judgment Day. Na Judgment Day no. Ekuonaba me di boni bi a obeka boni ni nyina. Me pese me ame bode wuruwi. Na Ekuonaba ye kohwe sa program Judgment Day no. Boni kro na medi. Kwaku anan mbeka ni nyina na mfanto abonte. Me lipa do di boni a wo se wo kan. Se me tie se me di boni a e wo se wo kan. Eni kwa so o de o cover me kora. Dabi. Enti wenye beef obeka no kore. A boni a medi no oba beka momati. Enti boni kro no oba odo won keka boni na Ekuonaba ye we no the evidence not to because or investigative journalist. Enti won fa boni kro no entutu ho ma me baako na mintie boni kro na bi kwa na me kwa minim se medi boni. Enti wo kan wi a ma ba be kire boni kro no mu ebia na minim na ma ba be kire. Oni kwaku anan ene bomu. Oni kwaku anan. This person is out there. Now wakofa ni pekum akoto obi papa so. Ene ya ba abonten se de o kan ya tro. Ene ono ba abonten se onti ase. Se ndura me ka se papa no kum nipa. Na me se ne onkum nipa onti ase. Ba oni kwaku anan ne betena abonten. Se kwaku anan ni papa. Omo expose asofo omunye. Ene na oni kwaku anan nya beef. Ewa hey. Muntie de ono ka. Ene later de obeka fa kwaku anan ho. And this person etimi gina ni zombies eni me ne question me. Muntie. Ni number 1. Number 2. Me ndidi kwaku anan atem. Me tira hanye aboa na kwase ya mindi na tem. Then number 2. Into ba wo expose no. Wo expose no. Kwaku anan no ye close. So kwaku anan betimi aso camera prekopa betra bonti so odi watem. Wo bra wo nya ne hwe. Debi direct indirectly. O ponchino. O ponchino ugu n'animasi. A normal mau says a kwaku anan tenase na ohwe useless animal na ugu n'animasi. Once obeka no pretend o play victim wa menya nhwe mini na temenya nhwe. Why say no obi nam koba na bia de onya firi no onya biem na watani atia no. Why? Muntie no. Na platform no so na oba beka boni na medina. Enye aboa kwasia you school plus no fucking you are stopping no ehanya no. O ron ka boni na medino. Unya abotre na onchirichiri mbone kro no Ekuonaba ye boni we Ekuonaba ye si sa de o ye no ho evidence ni na de ato ni eti ma ho okay ni pa refi ni paso ebia na me refi na ma hwai ade kro o ka ho asem na eja ma betena na meseme ni mabusuafo abeka ho asem ebia na enchirimu ho na ma chirichiri nti nye se obeka satra wa bra on fa ho evidence mba on fa ho evidence mbra o ye investigative journalist di boni kro no omeka na yinti me pese wo ka boni ya medi no because nipa de odi boni a enkova nipa no boni kro no wo se wo ka twati ase nti menye me cover me kwa debi ka boni ni nyina kan nyina firi ho boni kro kan nyina ya ready pese ya te boni no na ya ready pa number 3 agrada a wo so wonyina baby yi no ma me nchechi mu che bia na onye hu alikunti aye ka ho asem wa agrada say wona ya adwuma wo so tuma chesa wona wa ya adwuma sa na record bi a obeyi bia no onu bi kasa kwa na ogina so bi no wa record di asende no on na e kan eno say mati now obi oni ni ya adwuma wo obi a oni ni ya adwuma ena asema ba oni agrada antem ena kopeke ena oyusu sa side no ena odi ponchi kwaku anan ena odi ponchi kwaku anan why say obey sa de we hwe muntie we wa mamembra na ye hwe we muntie asiashia be show wa unya bi hwe ye di enkomo na hwe unya bi hwe eso kwajo ma me fu
Asia banku. So, after do baby no. Elemre ya ne examre ya wasenka agrada akra no. Ne senka se mini e gina no twi nanim no onka agrada asembiem. As those times na agrada wo gina no konso no kula bitimu frɛ ne ka kira ne se unia ai agrada de se de ye too much o. Muntie. Osiminia agrada o se me mana ni da wona me mitimu kan nyansa se me kasa kire no. Samre kwa na me hunu se mitimu e gina na me gina bonten ka agrada asem. As no say me edisi agrada every minute bi no gina agrada so. But a free black Ekuonaba ye free. No ko gina program so I was saying so so in the studio ye adwuma me new credibility a ni wura enemy papa kan dey Japan dey ma Ekuonaba ne say dey only na studio ye adwuma no I will not believe that unless say be am man ni judge or kainte ever be confess me judge maybe I will be out here me bi I want a confirmation from you about this message. Because say Ekuonaba can that's mubimuta, and I am convinced from this audio say any na Ekuonaba ye di sika agrada di sika fa Ekuonaba so amana de ma Ekuonaba enti and say Ekuonaba on ka agrada semubiem and so we be we di Ekuonaba achibia no in would you just calculate say first no now why na ka agrada asamuta Ekuonaba. You are my brother and I will tell you the truth. Samati me ba cha moti na samoti ya moti ni sen dia na moti Ekuonaba sorry tia agrada o Ghana so many years but no needing net to buy and odini ko wura mu no be manasi mu munti o one Ekuonaba koye nice because na Ekuonaba na mama party ye nice for some reason one Ekuonaba nantia na fe mama party jai kronobo no jai ni pe kunkum e na to twae omokro no bi unkum ni pa biem to Ekuonaba munti o ana kwakua na enam ne so a ojai sa expose about agrada no dididie no kwakua nan ene no nye close biem kwakua nan ne agrada close nti se na bibia si wo muntem eso ye quick na opeke agrada no de ponche kwakua nan mo se de na adwene ye adwuma fa no enti nyoma na oya no fo ne yefunu obi anya boni bia na Ekuonaba expose no dabi open microphone some boni tie no de ye adwuma e de apanisika with no evidence since Ekuonaba ye adwuma so expose nipa what say Ekuonaba timi expose a single person ama police ache na bibi ache no because ogun microphone ni masekwa oye adwuma no with no evidence opia bontin sisi ya bo sirem betna bontin now can be born for Duncan William ya papa Duncan William sisi ya oba peke dia adwuma dia o kan ya no kre without say onko hwehwe mu se nipa no e key na oba na o kan no kre Ekuonaba be peke no de adwuma eno anon kwase adwuma we na oye. And you are talking about credibility. So be betna bontin so for Owusu Bempah kum nipa eno anon okum nipa nti na me de me ho example ama wo once media no wa pick wo de adwuma mi wa atro na media mi wa atro na mi di fa papa no ba wa pick de adwuma se nkrofo wo zombies enje undi se papa no kum nipa wo bra me entro na mi di to no so ti na me se adwuma na wo ye no uni credibility kwase adwuma na wo ye no because yem bloggers here betna se bubo keys na wo fa de adwuma pick ni serious as anete wo bra even kwa ye ka no kracho se we aye key ne boy na still awo de adwuma that show se wo ye wicked utimodin now mo see no sound me pa chaw mon check me wo ma me sound no sound ni gina mo pa sound ne ba enti now we na ya reason ain't you picking to kwa utikokua nai na oka na o continuously oka agrada asem agrada kum nipa agrada ye we agrada ye hu ya no so ojai eno no tia bonte criticize me se endura me be kan se agrada anye ade che na maba so ye me se agrada anye ade che na maba so ye yes agrada pick fight with me sisi ya me ba betena bonte be kan se ma kire no sa na tie ene ye ntokwa na me ne ku enye so to keke na masore koka me betra so nsa me ka agrada ho asemboni that because me ni ntokwa sadia okoga na ma me nu timi hia pipe ano titimrem na ebubu pipe no no mo de ntokwa bom we se dwamanfo we se kromfo we se otika kaka we se ho pampan we se no mo ko ensam no mo kan ntokwa nti no mo keka
se omo ni obehia saa ma mienu no ocha na omo bomu dia gokoba ese nya omo ne di omo watem no where that live dede life ewom unu obi nya ntokwa obi edi ne yonko watem mo ja ntokwa no ko a atem dede na mo didi ye no entwe wom ne kura wom nyina rubbish is gone eko sanity na mo wo adwuma na wo ye no it's not about so obi no wo ntokwa wo unu obi ani ntokwa me ye sure se kwakua na GBB de ma wo na ka wa no tu sa fe won kan gra da asem bi ena na sa sika na kwakua na agege wa sofo obre wo no ena bia emma biem ti na now picking tokwa against him cause why bi de wabi achiche de wabi okoto peka so ba wi kra ye nyina chinyi now mama yentie ono awa ha muntie Cemetery na it me ba cho samati wai ena one ohene no kodi nkomako ohene no ho se obofo video bi abedi ni ho sa bre na wotwe bi akwa we life obofo akum nipa ena so obofo akum nipa ena obofo ne members deda ena obofo ye wei ena obofo ye wei every week obibi ka ba obofo ena onya sa content ya nka oba bebriki no ena oso ohene ne din wom ena kofre ohene no ena ohene ne say free sa abre no bi omo ka fa obofo bi aye tro nti oti bibia wo de omfre no back to no mra mehu no ena ohene man ba bai ena kire ti sem se ohene no wai sika ena ode sha ko ehu e free sa abre no be pemene obofo nkum nipa biem me pese mama mo hu say this guy we incompetent when it comes to blogging. Why is onka obofo asem ya after oni nanai kasawie? Why is onka obofo asem bi? Eden na to twai. O de mumientie entie. Won sem ba yi. No makofre etru say osofo etru. Yeah, God. Won sem. Thank you Kofi God so hine. Kofi say God so hine. Thank you yenko. E be di mo ho no munti no. Men kan na ma men kan. No makofre bi say oni sofo we nkasa. I will never do that. Muntie. Me no credit. Na tapa manyina na nkasa beti na nka da bonten da da make. No, tapa Kofi tapa manhene. Tapa manhene. Yes. Tapa manhene. Muntie o, de manasi kanu na adwuma no bi no ne. Woni sofu nkasa esa na adwuma bi abedi me ho. Tio, o blackmailer o. Ekuonaba ye blackmailer. Won say na no me di ne secret beto abonten. O person blackmailing sofu kwa me amo. Or a blackmailer, Messia, we crowd your check cancane. Quasia way, only the crowd your cancane. Blackmailer pa, Muntiano. Awesome. And then with your tea, and me would you and the two say I could pay my fee. What I say? Me kindly be pa say. Nami Ankasa, Minia, Bema, Ekuonaba Boate, me kindly be pa. No, we see a grad also. A man of a grad I final. Nami to move friend Minia. Aden agrada wo disi ni sei otimi disi agrada sa na ma frɛ no na satem kwa na bra kwa no eni agrada ye fan kwa yetimi frɛ se Ekuonaba e ya to bo ase kakra komani utata ndodo osi agrada so agrada ye sei me timi frɛ no osmanasi agrada de ye talk true because we fake ma me no me se metata ni sa oh ba na metwase se mini ya no wo ye wadwuma. Who the agrada utata agrada ma who say yes agrada who say utata no e true baby who say me ka hwe ya dia beti e tell say me jai na dia bodi ya agrada ba say ye niafo ani ekoba e niafo ani ekasa osesen eti no me who say no kure wo wafanti na ma agrada wo ye no say because obi ani say dia agrada no wo ye no na enye it is obegina so adesena anabegina so aka wona kura kire na we adwuma na wo ye but e duru ba bi no
ena me hu se kwaku anan ene we close kwaku anan so so ne agrada close agrada ene kwaku anan ene di nkomo otie sika de makwaku anan eti kwaku anan otumu ka agrada asem ne nka agrada asem china me na meka kire wo yo mpebia mo fa me ko na kura na meka kire wo nfuro bibia kwaku anan tumi kan kire what you see me komu bebre because if involving edin bebre wo no me komu bebre me ne Ekuonaba na anya enti se mate ebra afei one kwaku anan ko nante ya na afei bibi kakra fri kwaku anan side eba no agrada anya nipa boni biem agrada anya nipa boni biem sense afei one tepaman hene ekodi nkomo a tepaman promising say bibia on friend back door no nkasa no obofo nkum nipa biem this criminal ena no no akan se senye sofo Owusu Bempah ma nko no kra betimi sofo Owusu Bempah akasa no wa me man nyoma bi o papa no ne papa na kasa back door na papa na sorting out blackmailer Ekuonaba pure blackmailer na this time yankopo kuneni mase Owusu Bempah bodyguard former bodyguard ni wo abegu Ekuonaba ni mase big time also obi akra nsoso so for Owusu Bempah esi wakum nipa the whole Ghana tidy obi anya interested ntimo hu say adwuma no a mo ploti ya na mo di bedi no ana emu bi be fa me platform yi so ana ka platform yi nke be ya adwuma pa kan krofo pi be ba so abekasa ni abeka nsama kese egu so fo pani so ene o me hu o mo nyina nti we said ye ne kankane animasi egu ase o media so ze o kasa kra enko se kankane ay mobo se obetra se obechima kasasa enko ba bia giso togu so obi anya interested bim kaso akasa ono ani on viewers kra fanya hwe enko ba bia ise wa boss sa o man no dia kwa TikTok o man no dia ba Facebook and o say de me fami ko YouTube o afi wa boss sa e o media iso kankane ampa na me atwa neka what you say now afi yenkotie dia kwaku anan ekafa Ekuonaba ho yentie ni twotwom twopa yentie Ekuonaba kwaku botia bete ho ka kire Ghana fo di nkontomponi na braba ka kire se ono ba do die adwuma e ma me kwaku anan maye kra muntie no kura nwe so ma me ga gija owa ebra ya si yen be online radio station na internet kwa yen fo Ghana fo mun kwaku anan mo aboche minim I am among one of Ghanaians journalists are usually be online radio station our Ghana the radio station let me be a thing GMK radio go and find out you little rascal and look and a ragamuffin and little twitch you crossing them no better also better butcher your program I cast insinuations I cast a flare against my image when you come nowhere closer to me in anything in life I'm a woman I want you and pursue to say a woman I want more we are say see no bra a woman I want more you two by phone away you are say papa ula I want you that because and so full of to one mama babs and what swat no na ye adwuma wo omunyana na mo expose asofo and na kwaku anan atwa no no expose Ekuonaba how filthy this guy is tio na onene nyina na ye adwuma afa hu se sika mfiri kwaku anan side e mabiem no e no tene no betia kwaku anan na kwaku anan say what do you mean blood the fool kwaku jemen kan fool tio ana otene ne ho e no betia no e no sase e be kire this video so tie ni nyina kosi a ensem okafa Ekuonaba ho said the Ekuonaba na video ba ko bi ho said the akwase boy we timi blackmail asofo Ghana menya ho asem amfa sika mba me yo say na wa ma obi agiska no Ghana onka ni panasem no
no twa so blackmail Ekuonaba woye na obi a watra Ghana scamming crofo ɛho asema beto ontimi nya no ɛho asema beto ontimi nya no miliko omra meche edin onya wahin ɛda na ne ma no samra ne no miliko omra meche no why so ontimi talk about it why say ontimi talk about it mache no bia na oni ni nua no shop ewo edum downtown wo free ho e call baby fofo tech school for sikom kogigi university for nkwalai na fe otwa statement bank statement e mankrofo e tija kumasi abontin ye chi ni nua to mu na onu dwane ye kwose Israel me se oba o me sa expose no o ka o so attack me personal na nti wa kwotena se wuti we se wutimi twa na utwa bank statement why say o me ya no na utwa statement mankrofo bunkrofo ewia nkrofo a wodi dwane coin why say o me sa expose no now a criminal like you common criminal like you obakwase dwodwontwi ate se wa wo mobra Jimmy Fort se wo Ekuonaba yenya o na tena media no se se nipa meboa o mo mabobra meya o se dia maye free no o piki sofo bia ya meba be ko ama sofo no o piki sofo bia on this highway I will defend that man of God because wo a wote wo nya papa nsi obia ese tena se hwe na Jimmy ho sa Jimmy no doso Jimmy no e doso e wo side what Jimmy too much Ekuonaba na jai Jimmy no other than what Jimmy sa na wo ya de na me be catch you say nya wo akofa short video di ato ne Natina de baba kuntokwa o jare wate anu ko bodam for guy nam say Ekuonaba me stop you this time when good man sa kwase na otikumase won bodam for na wo de tete microphone asiwa na nim say dwie wo fini motom kankan na num kankan o si o Jimmy Force ano ye say friend good man sa useless animal on bobra bia no na onye na adwe so be bobra bia na oto odi Jimmy ti social media onye na adwe na so sofo pani odi na nim betwi fam sa wo se bobra nka to nka kan se asem bodam for sa papa bobra good man sa papa odin nka bo papa din ka bo mami din what media no so bo mami din da wa bo papa din da because of anim guase eta auto na wo be ma te sew etena se yen jaw na kekan kwasiase na nyansa be na dautim o good man to nyansa be na dautim o kala o skin kala krache se wadwene dautim ayefin o skin kala krache se wadwene dautim ayefin o ye yare for what na o kwasia kwa wo me mapera so kankane mu a mo betimi age kankane afiri misem kaso kankane mo betimi age no wala betimi age no hwankrofo be gina na chi so Ekuonaba e betimi da o kamera no otu nkromo. Do you think say easy on? Mokas agro na menini die. Me so omo sorry say omo ba be defending. Te horrotwe. Kwa josibo horrotwe na wada. Asia kwa wo de me ba be pem broni ade ababeji. Good man who fin what? Podam for guy like you. Nti Ekuonaba usia no ba bia asini hu one ni zombies. Omo ntumi nche bibia. Ye ne woso. What ya said ye be kan na bem. Enye ono kurasini Ekuonaba na ebetena so no ba be che bibi wa obadu ebehia ne tu opa wonja osofo pani asem ka no mpa ne ba bi ntra na onye na home na so so mpa ye be twe na daka mu nyina begu abonten amana hu de wo na daka mu sa Jimmy for boy no